Bagwitonze manze ngupimire neza. 14 niyo wambaraga. Ngaho nuko. 14 ariko niyo wambaraga ngo no gupimira no muntu. Nese kuri kumpima kandi nge none sikanze ariko nugufunga ntago ari ukumpima. Nyine urabona hari uburyo bafunga hano imbere bakapima neza bitonze urumva. Cyo maze kwapima urabona ngano wambara 4. Ukize ngo iki? 4 egera hino. Egera hino. Sawa ndayaza. Ida kibazo wewe. Kuramu mwambaro maze wambaro gusa uhaye ubibuka nasarura imana maze komera cyane kiriya komera ntaribi je kudadesha nje kwigabanyisha ariko hano ndi kubona haracitse oya hano ni kwa meza ni kwa meza ntabwo ni kwigabanya muri kabana aha muri kabana oya cyane kabana ibyo ni ibintu byanje no munda ukagira 30 na kangahe na kabiri wambara 3 kabiri aha ntabwo bana makono kugacamo ana maboko nukugacamo akabibici aha bo 3 kabiri bumfashije guca kubigikoreza nyine ndi kugira ngo ngupime neza buretse 3 kabiri gera hino kuzi 3 kabiri umugabo ara buretse nari nibesherega abagabo ko bapima biragorana kugira vuba Ruswa mugabo anatadasha amafaranga Yesu ushaka umupimo Ruswa miliyoni ipantaro ariko abagabo ikigari mwabayemo oya Ruswa miliyoni Yesu umutwe ipantaro ndagiye bayingizaga mu mutwe nakumupira Ruswa umupira kandi amaboko hari iki Ruswa kurora gupima Ruswa kumwira kumwira zipanda imwe Bara mugabo ni kubona wowe tutashoboka oya sana ndakibaza ibipimo nabirangije ya Ruswa gutetera Ano mfite akazi kenje akazi ko karagize ya hano ku ruhande zana vayo zina nabone kurugupfa ko hagarara hano vayo hano abakiriya amahagarika gahando heza garara ho ngaho witwa ubuza nusura kudoda no kora cyane icitse mbangirasha ibipimo 5 kuri 5 0 miliyoni ubugiye wehitawe n'amafaranga mugabo uzambereza icyatanu ni 500 uzongeraho 200 ntazi kwifata erega menya ngibipimo zapima mbimye nabibaza umuntu wambaraga miliyoni muno muntu oya ibyo ntabwo ari ikibazo none ndazi kwifata cyane ko nzikeneye mukanya nyuma y'amasaha 3 ndaba nazirangije sawa kabisa 200 uzagongeraho uko wambaraga mu nda miliyoni hasi ku pandaro ukambara 3200 uretse mu mutwe ni wambara 32 gusa ntabwo fanja sawa Nugezweho kano gapira umukabona ni kukareba aha uradoda no mukwa dore naha citse uratera ikiraka yego hagarara n'abakirano majaka yuko bagira ukumva ngo ubwo umupira wo uragugabanya mu zosi ndabwo gungwiraga neza guhita kubongira bayijya bakora ariko rero nabice kijosi cyawe ni kinini wagira ndo kingana n'ibyo abandi bantu byose birakureba ko urugutayera aya hari nabandi bagiraga ibibuno binini wapima cyangwa ibijose bikaba bitaba byo rero nako icupa sa amafaranga cyane icomba urukutanya no kunyesha handi dore kuno kuba kurwana kari kunini yego ukakugabanya kanze ngupime nda kibazo byose ndahita mbimenya no munda ubu mfashije Musi byakugendekeye kugira ngo upime zano saho ndandika ibipimo nusura pima mfashe boretse toza bakiriya mwabaye muto Hello 0 musijana tudesheje ipantaro kuri boretse ajya nda pandaro irimo pandaro ni yawa unduvuya mu mupira 39 musinambara musumupira bagwambaraga mu mutwe 16 umutayerira
Eto n'iryo jose wambwiye ngo no mu jose ni hanini. Musuku cyo kuhabunize cyane. Gabanyaho gato. Nyo gati iryo jose wambaraga hafi miliyoni n'igice, ibiciye miliyoni n'igice. Ninapima nuko Amafaranga yo urambereza ibihumbi 2500. 2500 ni menshi nari kudesha hano. Naguhereza amafaranga 200. 200 yaba ari make. Ko so wagwa bino bintu ngo bidodera 200 bino wowe wabidoda. Ibyo byose si nibyanje. Ibyanje simye. Ajya nari byo. 200. Ndashira yijana cyo gukora. Oya na amafaranga 400. 400 wa ngareka ngira 350. Ni 400 ni bawe bevuga. Sawa. Uragemeye? Ndaza kwifata cyari rero. Sawa rero. Ndaza kwifata cyari. Mbo, saba genda nta kibazo mukanye nababirangije. Rero utangaruka. Umunota umwe. Gwino wekana ko mukobwa mwiza. Gwino nta kibazo. Komera cyane. Uje kudodesha? Nshaka kano gakanzu. Kano gakanzu. Nugufunga imbere gusa. Imbere gusa. Ni gato nangahe. Kugira rero Nisugiye kumpima kandi ari ugufunga gatoya kari. Kana kantu gatoya rero ndo wapfa kugafunga udapimye hano. Ugize ngo Agakanzu 12. Nese kuri kumpima kandi gen None shikanze ariko nugufunga ntago ari ukumpima. Nyine urabona hari uburyo bafunga hano imbere bakapima neza bitonze urumva. Cyo maze kwapima urabona ngano wambara 4. Kane egera hino. Ariko ako si mutayire wena ntakozwe mu bigi. Ariko sinjya kugupima. Nese kumpima nukunze nguruka ikibuno zana nkwereke nanjye ndabizi. Urabona nyine niba waba warabyize. Waba warabyize ariko wanareka nkagupima. Gupima jewe ndapimaga nda kibazo 10 urabona ko ari 20. Nise 20 na urani 20 kuvuze. Saga kanzo. Nese so gufunga wawe so gufunga hano. Ine nugufunga uko nuko ngo hano hose ngo kuhafunga guca. Ubwo rukumba kuhafunga iyo maze kuhafunga urumva urahafungaga urumva. Mama yanjye nese we kunigisha metero wowe. Nangahe kuko mbye nese nago maze kumpima. Igihampimiye. Ajasigaye ahantu hamwe gusa. Murabatse kumabona nako kunduza. Hano hari uburyo iyo utapimye neza birangira imibare y'abatayeri ipfuye. What? Kuramo mwambaro. Kuremo na haze wambara ubusa. Kuremo Nari kwambara ubusa. Asigaye yani imbere 16. None nta kibazo ushaka waba wicaye hano muzo. Nangahe ubwi ikanzu nangahe. Nari nibagiye ibiciro. Iyi rero kuyidoda urambereza weho niyo ndaguca amafaranga. Uramaje urashaka. Nangahe nyine. Ya abakobwa bo. Irayikeneye nangahe. Nyine abakobwa ntago babacaga amafaranga ahubwo umutima ukunze. Hari n'igihe wanjimira ukavuga ati iyi mutageri wadodeye neza kano gakanzu. Sawa ndayaza. Nta kibazo wewe. Tata we kuramo uwo mwambaro. Mukomere cyane. Aya abakiriya banje. Dawe biri ijambo ry'Imana yazaniye abakiriya. Haya. Nyine ndashaka kwiki igitenge ukinkorera amagakaza. Igito igitenge agakanzu. Agakanzu desha mikabutura. Kabutura. Kabutura nda kibazo nasonda sidoda. Kabutura niko geza. Kabutura agakanzu kageze ngaha nako kabona meze ngaka nakadoda. Naye bitaga bidoda. Bitaga bidoda. Ariko warukomeye warumeze neza. Imeze neza. Biri kwigaragaza imibare wambaraga 10. None nagupima. Arege twibeshaga ngabatayeri. Abase ko wishimye cyane. Uyu munsi nagize byishimo nagize n'abakiriya. Nagize abakiriya benshi cyane. Niyo mpamvu rero uyu munsi nagize byishimo.
wambaraga miliyoni n'igice ibice miliyoni n'igice none se kutari kumpima uri kumbaza ibiki reka weho niyo ndagupima biri kwigaragaza miliyoni n'igice niga hari miliyoni n'igice bo 16 bo mukwaha 14 Zaira kwamba barire Narubano umutima utuje 6 tutuguru twizara Narubano umutima ukeye Nabonetse Akwamba barire Narubano umutima utuje 14 Oh. Ubundi. ase kuri kumpima cyane warejya kumpima igihe ahereye umpima ntago hari waba n'intuza Nyine hari uburyo bwo gupima buba butandukanye ukareba. ubu ese kandi urabona ngumu urabona yuko. Ngarekera aho kumpima rero. Rekera aho niba utabishoboye mbwire njye aha. Urabona yuko hari uburyo. Oya mbabarira undeki. Ntabwo ndi bujye kwipimisha ku muntu uri buhora mpima. Kusubura wowe. Oya mbari ntabwo mbishaka igihe ahereye mpima se. Nyine hari uburyo. Nekura ndaje no ku bandi batayeri. Hari uburyo nyine. Oya ariko genda jya kubara. Bagwitonze manze ngupimire neza. 14 nijye wambaraga. Ngaho nuko 14 ariko niyo wambaraga ngo no gupimira no muntu. Tumiwe. Tingibyo. Sibyo tubabwiye. Nekura. Yesu we muhari. Ondora dunyana za chari. Reka tuduhamagara ubuyobozi. Ubuyobozi sukujabazi. Bashobora gupima. Bene barasukuza. Nemaze ne muto. Utazikoze. None simyene neza. Ubukwe bw'umuntu agiye kuja marabuja matana. Tubone mwere. Aguranje. Obigeze yari nawe. Nose muri kumpamagara polisi. Bahamagara ko bakuja. Asibanjane ngozi. Wabakujana n'ubuhohera abana b'abakobwa. Abaye bana sijamba hoteye. Singuye Nzara muziki. Nzara muziki. Kirane turamuri umuntu aracekereza. Action. Ntiwongere kudoda kuko nta kintu kiri uri kudoda. Kura mu mwambaro. Kati mukobwa kutari 14 ariko niyo wambaraga ngo no gupimira no muntu ariko